Imana yezanira abakozi babakoreye bose nabashije gukurikirana ibyo babigishije, ariko ukwizera ndabyumva yuko tuza kugenda kure yabo byo mwahawe. Nta kintu sipesiyali bizanye ibiruta icyo bashoboye guhabwa. Gusa ntaravuga icyo byera nawe ntunganira abavukanyi bafatanyije igikorwa w'intumbi ugakora bakorera. Nagira ngo ababwire yuko kuba abantu gukora ibintu kugira ngo utibeshye, kuba abantu gukora iby'ijambo ribabwiye kugira ngo udasanga muri kuburibeshya. Ibi bintu si ibintu bitegura, ntabwo ari ibintu byateguwe kubera nyuma y'ibihumbi y'amasengesho n'itopiki mwashyizeho tuyirangije tumenga dusubiye kuba abasivili, dusubiye kuba abantu basanzwe. Aho tukagira muri kirekiti zisanzwe matinare, umunsi wa rwanda ni kuwa kane kuki kuwa kane abantu bacasubira amatangu. Rero hariho ibihe byaba byiza biba biri sipesiyali, haza ibindi bihe bisanzwe imbere y'Imana. Usubire nta bihe bisanzwe bihari. Umenye kwanza guha agaciro kuba muri ubuzima. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wikure kwa kuibebisha kuza kutengeneza na kuisemeni na isa ilikuwa fire. Tuyalofanya ya ni water. Hello. Yesu nashii. Niba ibintu nakiriye bihindure bitagize icyo byongera ko umuntu bikurikira, ibintu bimaze ngaha uri mu bikorwa byo kwagusa. Ibintu mwagarurirwe cyangwa n'ubu muri kuragaburirwa bitagize inyungu mu biyaya inyuma yo kuva ku musozi, wabaye umwanya w'imfabusa. Niba inyigisho mwatangirwaga kuwa mbere tukaba tugeze ku munsi wa gatandatu turi ngaha muri kwivuga icyaha, kandi mufise icyivugo kivuga amasengesho, hama amasengesho aho mukera ntabashe gukora kugira efase ku buzima bwawe, wabaye imperekeza, uri mu bahombe, uri mu bantu batakaje umwanya wabo ubabera urugongo umwanya wose. Imbaraga z'amasengesho ni impinduka. Ikintu cyonyine gishobora guhindura ubuzima bwacu n'amasengesho n'ijambo ryayo. Mugabo reka negeze isaha kuko turahihenda. Abantu biyumvira mu masengesho, urabona abavukanye bacu abakatolika, ariko nabo tuvukana ariko n'ababyeyi bacu akari kabo gusa nyine hari ibyo umuntu yisanga kubihamenya. Ubu buzima bw'abakiriye mpemu yera, twebwe tubuze agaciro ka mpemu yera. Turatandukanye n'abantu bamana isengesho rivuga ngo nk'uko byamye hambere hose nibimere. Nabyumva ko mutarabaye isengesho burizi muri benshi, nabyo ni ariko Yesu nashimwe. Abantu babaye mu myaka n'imyaka
kumva yuko gusubiramo ishapure ukavuga mwamuze ari icucu ukavuga dataho twese inshuro 18 ukamara imyaka 10 uri muri rutine andare n'ingera kandi abanamwe bagenzi bacu twitwa ko turi muri eglise ya Leve twahuye n'abemeye twamaze kwishyurirwa twuzuye imbaraga Imana yacu yubaha natwe tukisanga bwabubasha kuvuga ku munwa zabivuga kuvuga ku munwa ubisanzwe wari ukwiriye gukoresha kushyi yawe ugatora ibihe yawe ukagana umuntu yiyezageza ugasubira muri niba kandi esperance yaganze baramuzitemba kuko muri kumwe eza kubana bakuri bose niba uwo mudashobora kuvuga ngo biriba bacumura ndabiri cumura n'ibira ubwo zavuga n'ibintu ubwira Imana kuri mbere y'Imana muzaka gucunga n'ibisi icyaka unayigira n'ibira niba rosa udatambe mbere mona tumbe yuko nakora ibintu n'ibiranga numve yuko bitakunda ko cumura n'ibisi no bana bigwamo ariko ntabi panze basubire muri kabuye ko ntakibazo hari subira hano bimbiza murongo ntacumaze hategerezwa kubaho itandukaniro uko ni mabadiliko kuokoka tuliokoka kwa ajili tuoneshe utofauti umbali nombare kuisha kiuvo biri nombare kupati chupao igiseka nileo ukateka kuevuka biri nombare ukati kulira ukano Amorate, Giovanni, Obaratema, Amigo di Sawa, Amster di Sawa, per il lavoro, ossia la femmina, tanto per la vita di Primo. Umasimisi muri kukichani nakura sabate sabatu siku muhandela sana ukabanganiza doki mbona sasa arenga muri kunzu y'Imana amabuye amazemo yose muri amurasohotse tugiye gukurikira uko none ayo masayo se wera kwa mbere bwa izero ntahanyuze utahanyu gusa usuye muri byari
Amen. Unaona baba. Nimba natwaye y'inyo yo kubwira Yesu kumbora hanga. Nimba natwaye y'inyo yo kubwira Yesu ati ibi bintu biraneza ndarambiwe ndagiye. Nimba nagiye aho kukarago k'Imana natwaye umutwaro ubona impinduka mu buzima bwawe. Bayigiye. Turi mu buzima. Bari mu buzima. Bisa turimo turabizi. Pastor ya kwanza. Karamuza. Wale bali support wa. Hapo watoto ya. Ya kubiko sawa. Akaja makusakio ke au ni kubiko ya tegurire kuiko. Maombi. Maombi hayakupatii decision. Maombi haufanyi ghafla. Maombi yanahusika girlfriend. Hayo masemi tutakuta hapa mkuja huko ndani. Hayo maombi. Imana just ngenda kwibwira ngo ugiye kuza ngendera kwiba yonda yigeze Imana nayigira yewe sije kurondera icyo nkinza kandi kuba imbere yawe wewe ndafise yuko ntawuyegera wafi impande yawe akiriba je niko nizera sinzi wewe tuzizera ko uzagera mu Bunda, kuraba. Okay, umasikio sio tunakuli. Koresha nguo tunapata koresha. Umasikio sio tunakuli. Kugacha. Koresha. Ukaweka kwa. Umasikio sio tunakuli.
unataka wa Mungu wa Bwana tusaidie. Bwana sifiwe. Ndio maana kwa Yes. Você foi mate. Botish. Você ganha no mundo, a muda o que vai dar no mundo. Já vai para mate. Aí a machata tem que sair aqui. Boba, botarado. Botarado. Uma sequência. Atirado. Vira moeda de atirado. Nayo. Tira nayo. Wakuleza. Utakikibaba unawaangalia. Kama hujatuna, hujakurisiki, hukurisiki. Mashujaa watapata ufalme wa Mungu. Akiona hakutatoka. Tunaanza nao inaanza imba. Sasa kwa tunaimba ulikuwa unasoma Biblia. Unasoma wewe kitu gani? Si tuko tunaimba unasoma Biblia. Tunaanza maombi na kusimameni kupiga wakala chini. Wakusakati tutakuombe tumtafute. Unaanza kufanya. Unataka nini? Saya maombi. Saya nyimbo ni nyimbo. Saya neno ni neno. Na unaweza inataka ukiri.
uricaye uripotoye ubisanga usanga ufise imodoka yahiye ufata bisi arayifashe ufata moto arayifashe nguyo arigenda yashika hariyo abantu bagapima. Tunaposema ya kwamba tunatafuta Mungu, ni lazima tumwambie chenye tena lazima ndio very serious. Hata licha mchezo Mungu sio akamwambia tunaona ndiko kuna garati sana ya sifaro fani hiyo. Hata Mungu unaona ndakwitaje kuko ndabizi yuko abakitabaje bose babonye ibihinduka. Hapana kuza kwayura nama kuza kwayura imbere y'Imana moja. Yesu anafanya. Asante. Namwe ndakundira iryo jambo ariko rimuriruka. Iryo jambo rimuriruka. Umunsi Yuda yagomba kugurisha Yesu, bamuhaye amahera. Yarababwiye ati jewe Imana nazoyana nawe ndazi iminyuro yiwe ndazi ibyakora jewe ndayihutira hayati ariko burya byanditse muri Bibiliya ngo tujye gusoma ku mategeko bisa n'abavuga n'ibindi arabitubwira kuko si ibintu byose byanditswe muri Bibiliya. Bibiliya bivuga neza yuko iyo byari kwandikwa bitobwira n'isi ibyo Yesu yakoze. Kumva bagerageje rero kwegeranya muga twebwe duca twumvira ibyo bitabo bigenda bivuga amategeko y'Imana n'amabibiri n'ibindi. Baratubwira neza yuko Yuda yari azi neza yari yarakurikiranye Yesu kurya abantu arangene bashaka kumuvanga abashaka abura polisi arangene abantu bahitanye abantu bakura arangene azubira sana ndamubwira ko no cyenda kujya Yuda ya muri beza bizeze kubona cyo kituma abonye yewe akamusaba cyese sana ukagira ikibazo cyo kugira ngabo iya kubera idiriki we yasanze atagiye kure yasanze Yesu abacyambaye arikundamuza kandi ibyo kugira ko ndote baba za Yuda baravuga neza yuko Yuda susimati abafarisayo basadukayo n'igisono cy'abaroma ikibazo gikomeye bagize abariko amafaranga baramubwira bindi ko amahera bagusa bitayari cyane ndabona kure kujya mu ndavuga urahe yudarabya so arakora habiri ariya bidakunda yuko byose yuko atazanye niyo wende ndabwira aho mufatira ndaha ndaza hanga ndasiba
amuvuga ushima jewe nta mikino ndabashimiye inashikawa uwo tuzakuona musumye muganda kwa ibirira kwa Yuda amugurisha yarazamuha alizomu mchana bakuzi muri bande bakwegera umunyingi muri batano bagenda bashimye ni iki bakuzi iyo bicaye bakaza n'izina ryawe ryagiye bashimiye na izina ryawe mubabare nibaza gukunda ndiwe iyo abagenzi bagenda bakuvuga kuri urabona igihe atwayana reka nawe iki ni igikoresho cy'Imana turashimira Imana ko Imana aramutsaye atubera akarorero ntabwo ari wa wundi w'umunyamahanga aho bicara yenda murabere n'amaze kubereka kugira ngo Imana danda wandike nakomeye umuntu baje gupfa bakabaza ngo Yesu w'i Nazareti ni yababwira ngo nije bahagaze ibigogo hasi uratumva izo mbaraga iyo bagusanzwe bimasengesho batagusanzwe iyo y'Rwanda bakoze kugera waba ubizi umuntu arashobora kuza afite imigambi mibi ariko kubera ijuru rikuzi rigatabara yamaze kubaza umugore uri muri liste y'abantu uburyo bwemerewe gutabara umugakeneye ibibazo muzabagaho ubundi iyo wisikiye nawe uwo bamuba tabara uzuka kukuranga igihugu ridugiye baza kugenza bati rigutabara ridugiye ijuru ritabara ridugiye wowe urinde kugira ngo ridutabare
ngo rikutuze rikore byose. Wowe urinde kugira ngo rikugure umuryango wa Mariya. Wewe uko ndani kwa kusema Mungu akubariki. Wewe uko ndani. Mbona tunaenda kuchukua kazi? Tunasema mbingu inakuchukua. Iko na raporo gani? Hizo ni kisiri ya raporo hiyo. Hapo only one here is move down. From here is now it's unarejea ukatugire mazoezi ngombe kuja mnyemba oya ikusanya ya kigeni ngombe pesa ya kigeni como sai alafu nataka shuka hizo hizo bila kasi kaza wewe ni mwenyewe alafu nataka shuka wewe ni mwenyewe sana alafu nataka kuonekana ambaye wazi kitu wamekuwa hapo ama nzuri kwa moja na ila kuteleza usiku wao kama wewe baraka bali kwa hali kana urana batafuri ya abafuri ya watu baharuko baka siku sana wao hao mwenye kesi soka demo ni mwana mtoyo deliverance demo ni ibira sonze umuntu abayobozi bitu sawa wao mtamu ya kuheleza sawa ni kiwa atachomoka ndani kinyerere sasa wao muheleza mugatinya yeye kitu kwa sisi ngana kusukura alikuwa kwa watoto wa kuhani anataka kumaliza wewe soka mizina ya Yesu ni kuungana wako kabisa wewe soka mizina ya Yesu kuungana Paulo hapo ndio ila hapa ndio na o Yesu na Paulo uwo mutukizi ugamije n'abatandukanye sawa mwebwe muri bande ndani ya misi mbele na mbele mara kadri ya rasana na kufunga yavuga mwagira mungore aho kurejenyana ibakore ibirabata birabakwitamira ko bakayusa muri umugambi bareka mu buzima ijuru rikusuzerana ndumvikana gashe ijuru rikusuzerana masengesho murimo watanga amashitani muri kila kiroho twariwe ukatuta nguma ukwishiriza imvura babirambika kandi abantu b'abanyantege bafise umuvesera abanyantege umusabyi wawe
yaravuze ku musozi ngo ku musozi wawe byose birarongera ndabaza ikibazo burya yasezeye ugasegesha tukagisa uri watukanye ndaronga ku musozi wawe ndaronga ugushyize imvura n'amabwiriza muri aba bindi mutange imitima yanyu ibimaze igisima haleluya siko cumi na kabiri wa mbere niho twikorera amahano tuzogira ikimasa tangi eko tangi ni iki mufasha abasore
watu wasanga munsi wasanga n'umuganda wo gukomeza kandi wowe kuzo kurabona neza kuko zitanga igihugu cyane kumubwira bijyanye n'umunsi nawe nyine akaba ari Chelsea n'ubundi ubuzima bwawe bwose ari ubuvuga ndetse uzamubwira ngo ndamucure ku ishuri rero wasanga ufite abakopini umukobwa nyine kumunda mugendana Egasinga rero wa urizana kibirwe ibyuma amaboko yangana kurinde yose akayikongorora akivamo kuyenga amakungura abakozi b'ubuzima bari bambaye kandi bagasanga hari inyubako amafaranga agiye gutora ko igihe abasirika byo bari abazakona babantu ibiso kuzima kandi cyo kugikora nanze bakaba yese babiri mu kisa hariho ibyo wa Messi yazo naho ibyo uburyo bwo kurabona umwana wamaze kurongoka abata uzamufituma abona abana kunya ayo bana sinari kumba zihoni umugabo uvuga bisaba você vai agora precisa realizar não fica de piada jangan ya harus itu jangan besar tidak bisa spekulasi pada prinsip dan
televisão e a TV. Esqueça a verdade. Deus vai força de rainha. Subirá na vida. Não vou me dar que está com uma mão. Para poder começar, we ori bache moninga ndio uri. Patani ndio koka kwa moninga. Aliyabakizwa batema na yuko bahindutse. Batuba ukakwema ibintu byahindutse. Umuntu akwiriye kuri kubona mu life kula kukaruka. Ubutumwa bwiza bimutera isoni kuko zikora ubushobozi buzanira uwizeye wese agakiza. Wabanga icyo tubiti ibi byose kumugura abakizo abajene mbona ariko muri benshi ngaha abajene tema abashaka kugenda igitabo ushaka kugenda abagabo ndetse n'abamuko yawe ushaka kwigira abasirimu mu biriya zacu ziri muri telefone ni mwebwe muteye ingorane mu gishingiye bise bibiliya bise telefone ndi mwibarabara n'abandi bose bashyira mu bandi iyo bamubonye bamparira mu bandi ariko mbese iki gitabo bamwise bakanira mu byo gukizwa. Iki gitabo kiratwigisha niba ufite isoni ryo kugenda wewe tubise ko amapine ni uri kubatuma ubwiza bw'Imana butamuka. Abantu gutema ko bakije niba muteje ingorane niba muzi urajya kubitana emanga bibuze ko mama muri ko turahera ngo we ko twamuze kubona muhenzi ujya kuvuga muhenzi ona izina ryaje ukatuso ukatushika kugira nafuta kwa ngo mfashumuriro bona mareka n'ingo tuzumuriro ngo barungaritsa ngo ntaguserwa kiwacu azoza ureza gusenga ukavamo sheri yaje nta bintu byo kuvuga ibintu umuntu ngoma ngo nyiki ngo mbere siwe ngo ndamuteyishisi ngo ndamwegere kwa sisho bishoboka so nibikeneye abaseke ikeneye kumwicara ukamuraba mu maso ukamubwira ngo uri umunsi uri umusozi w'ikamba beke cyangwa kuboko bwawe bitazopfa bihuguye niko cyera batazosika bita kure kandi yakubwira ngo bize utere ya determination ntakuva satani ni strategy turetse strategy gusa satani afisimbaraga nuko tubivuga ngo nawe satani afisimbaraga niwe mu adversaire w'Imana ushobora byose. Satani niwe yashoboye kubaho ndemere nk'umwasi w'Imana ni jewe adversaire wawe turamutumisha we urasura ubundi bw'ibi aho nataka kugira ngo by'abantu bishuka shima w'ibintu muri kujya kuko ndakoze
imbere y'Imana ukabutsemba ku mitwe yayo wuzuyemo za marima imitwe yayo wuzuye za joteme zidafise gahunda ukundana n'agahungu k'iby'iwabo hari ubwenge bwanjye umutwe bwagiye kunoza ko gatatuze nikanabona yuko uwo bakundana nawe nagicambara igikombe nikashaka kwibwira bataha agahungu imburusa nikagire kajya kwasa na nyina binervare bisa na nyina mugabo kakushuhira bakashuhira Você fica de você no ônibus. Já essa aqui. E agora? Asa kugira dia. Teka na mo ke kita. Kita nggak Yesu yuramuka ayat Yesu. Tak sefudah ni yo baba. No baba kata hinda no kama. Uwera. Yesu. Ndera kita tunabuye professeur yo mvuye. Ndamaze kumboya. Bisa masezerano y'amategeko. Maze gukora nta tuwa dusanga step. Mugabo izo twakoze. Zifise uburemere bwo kwicana. Ku buryo n'uko yovara izo donasiyo ntabikora ntabwo yoba ndenga kubera iyo nzanane jewe uyu munsi mfise umugore yarakakabije umugore sosiyete ya uyu munsi mfise abana bakomoka uko biri kose uyu munsi mba mu nzu nziza cyane uyu munsi ngendera mu modoka nziza ibyo abantu bita ko ari ibintu bisanzwe Yesu yaratuye sibyo uyu munsi isishengero nyoboye kandi rikunda kandi ryitwararika uko biri kose ndafise benshi namba 95 ushobora kuba ndabarusha ibere isaha maze kubasi ni kuvuga ngo Yesu yompa no kubwira Yesu mpamvu icyubahiro kuko n'ibyo kwisi uyu munsi sinibwira we kuzo fuye no kutangiye ko nakige kwa abantu ndabarera kandi cyo cyane kandi isa zobigeza ariko no kutangiye kamere narabonye uwundi yoretse ndamaze ko ntabwo bampambanye kandi uruko cyo ndako hari umuntu usize kandi nziza nakoze uko biri kose abana bagira bose ni kuvuga ngo ndafise icyo maze kubona n'igitangaza cyane kuba wewe nturanashobora kuba wokwigisha nturanashobora kuba wokugura hanga nturanashobora no kuba kutahana isase y'umuganga mariage ni indoto uzibona kugira ngo ubone ziri kure y'inyenyeri aha ntacuribarira ntacuragera mugabo wihaye satani yono ntabicurava ufise imyaka 15 ufise 20 ufise 25 sinariye mugabo wirekuriye satani aho wabindowetse mu mana kugira itekerane n'abantu mugabo wirekuriye atawicu ise Jackson bari hana gukora telefone yawe iri hana kuko yofaka cyane umuriro muriye
bitiwe wowe urinde ko twisanze turi kumwe yewe twagera n'abamuri akazi itazi ndasize uzubura ndasize gently kuko yahagaze yewe twari ndege y'umuntu akaza kubaza wowe nawe usanze kugira bakora bakubwira ngo byakane Amenge. Okay, it's okay. That's what I'm listening. You are not listening. Don't have any bad. Amenge, you are listening. Amen. Ura listening. Isuma. What do we have to say? Como nós vamos ter hoje a sua de hoje anda no cui o como ele pode vista na muito a minha ainda o como ele anda só então não vai vai o músculo da toa para ele estar se fixar o músculo da todo primeiro da todo já foi sai ali não era que sai ali não deu mal ali não é a vista por causa dele o guia então o que ele fez não quer você, não quer cuidar, o Senhor cuidará. Mas a minha forma de escapar, a desvita, os outros da coisa plana, os outros para o mundo, os sinais na jaba, os sinais na jabe, os sinais na última. Ama, o que você nunca já viu cuidado, mana de Deus será, os filhos. Yale hali ya kwa Jean hali ya kwa Claude hali ya kwa Nome Olivier César no kumushiri hapo kwa watu kama shikuza wile kuiunga na kumate bwa kipo ukiunga mtashara kuiunga na ndio kama karakuza au wanayopinga kwa wao wakati kwa wao ndio kwa mimi wao sio ni wakukuza na mambo kabisa tena pia wao tena pia wao ndio wao ndio umugabo afusumye afusaba kura sivyo hakurongo hakushize mu mubaye umugoroba kuri ofisiye hama mugiye kuzana umufitiye abana niko ngo imyaka 10 mbara yakuma gusanga anamutrenda kandi bisabushitsigi rero umubana n'umugabo icyo kigabo kirafata kusigira sex kikamusigira impamvu ukavuga nzisikiye namwe mwana kura kabwira kuruko sawa kako mugabo sawa ni imvura uzigiye no rekompanse ingero utahani usuya pasa na kopi nanga sayi nanga kimi wapi kwa chumi mara chumi na kali Amen. Asiye kusema asiye yuzi. Huyo kama unataka kukuta. Ukahamia. Utahani Musa. Hizi akitakumuna kwanza uliteze mbio.
Toa é o teu filho, o comer. O comama. Unanyonyesha. Uko mama. Au kofia ndio toa. É um filho de sais. O mama. Takila na atamuda kufikie ikiacho simukie unapendana na kunaona ukimwambia nzuri na pia tunataka kufanya Maria nikufia tunakufia sadaka tunapokuwa sasa jikazi ukuye ikutwa kwa kitu bana ni moyo uningari na moyo unakwenda ikiri mtu kwa mtu ikiri mtu kwa mtu icho kitu kituma era maza kupropose kugira bakende kutwa hama dakiyasa wewe ni kwa kulinda unatoka kupita akido kumba sasa lakini watu kwa akido matria John kulina kandida iki hapo hii Agavyo kwa kulinda Bikunde. Bibiliya ivuga mu gice cya gatanu kiga byakabyuka umuntu yonona igikombe cyane. Amazi yo gusoko yawe abe ayawe nyiraje. Ntukayasangire n'ay'abantu. Ushobora kuvuga ngo ntukemere amazi yawe asangira rwose. Haba wirinde urakikongwe ukagenda kumarira kunyanya. Não, nascimento, a vendo e eu sou sempre engraçado. E eu sou só que está aqui no Arrisma. E eu sou só que está aqui no Canapogabum. E eu sou só que está no Eu Ascar do Cidadão. Não dá para um você com o caminho do seu curso. Claro, mas que desafio é isso? Desafio. Vou voar do comitê. Hallelujah. Hallelujah. When you're doing what you're doing, hallelujah. I think what we're doing is very important. If you are doing it, ariko abandi batari bashikiye ariko turi mu ntambara. Hallelujah. Turi abasirikare bari mu ntambara. Rero umusirikare si umuntu aba yoroshye. Hallelujah. Cyangwa aba yorohewe. Umusirikare bashobora kuba turi mu ntambara umwe akaraswa agakomereka. Hallelujah. Ariko uko biri kose izere ko z'umukozi
kutwigisha amagambo Yesu turashimira cyane agira amatungo yagize avuye mu shuri gusenga yanakuja ngo yavuze imana rero turavuga tugasenga tukagira gufata ingingo haleluya niba ndifuza gufata ingingo mugoroba kandi abasaba bifuza gufata ingingo mugoroba imitsima abakatiye gufata wakifuza gufata ingingo kilo kirutanzuye abo ndifuza gufata ingingo nibazajya gufata nibagira ibintu umukozi w'Imana wapfa nibuka kuri masengesho n'ababwire niko yari hari igihe usanga ugasanga dufite isoni y'amaso y'abantu ugasanga kubera ngo natari hano uyu natari unavukana uyu natari ko uhuriyeko uyu natari n'umusore ufitaniye ariko akajya bakagukinga muzabura ugapfa ukoronekara ukora ukinye naka ukakakwapfura ukora ukinye naka ukakagusenga ukora ukinye naka umukozi w'Imana adusenge kandi nako tugiye kubohora umukozi w'Imana adusenge kandi nako tugiye gufata ingingo twari turi hanze umukozi w'Imana ndamubwira ati umukozi w'Imana ubona mu Rwanda ndamubwira ati ishengero ryacu tugerageje kuraba turafite kabisa gatanu n'imbere ariko dusenge Imana cyane kugira ngo fashe ubwo rwacu urinde kandi dufashe ubwo rwacu urumva rwafata ingingo abakozi b'Imana bazogikangura tuza ko abakozi b'Imana bazosubira ahandi tuza ko abakozi b'Imana beza abarinzi beza tuza ko abantu bashika imbere y'Imana tuza ko abantu igihugu gishira kwiyumvirako tukavuga ati ubundi n'unyarwaruka bashira gufasha kino gihugu haleluya reka sabira cyangwa saa sita n'imbere ajya safira gushima n'imbere cyangwa reka sabe hari indirimbo ivuga ngo yakobo ivuga ati ngo ukimwona Jehova mwambia nini haleluya kuko sibona avuga ati ngo waligefuza gusenga ugasaba gusaba amajyambere narakiwe uvuge ukavuga wayumva ntugire imana zogereye ntiwature ntugire iki n'iki ntusabe ikintu na kimwe bakuba gusubira wowe hano wowe Imana wowe ibwira iki umuntu wumva hano wowe Imana ati Imana yose ubwire ikaje imbere zawe wowe ibwira iki uvuge wowe ibwira cyangwa kubivuga ku mutima kubivuga mu byatuwe ubwatsi Imana nifuza bino Imana akora kino Imana akora bino Imana akora bino bityo abantu gusa tuzi imbere y'Imana cyangwa se turi mwibwire vuga utabura kuvuga ati Imana nifuza kino kugira ngo bose bajye gusengera aho gusenga icyo bifuza haleluya nizo umutima ushaka umuje umutima ushukeneye ariko bifuza yuko watura wivuge wongera akamaro niba ari ikimana gisengera gukora ku buzima bwawe ukivuge wongera akamaro watura kuko Imana neza gusengera ariko ubanze watura ibyo ukeneye ubanze watura ibyo ushaka kugira ngo Imana uyibwire kuza imbere ni kimwe mu ntsinzi ni kimwe mu bigaragaza yuko watsinzwe sibyo mugabo ndashaka amafasha kuri iki kintu ubona ko kumva isaha yose mukunda basengera isaha yanjye ushobora gusanga nayo nayitakaje kubera isengesho ryanjye ridafatanye n'icyerekezo cy'umutima wawe mu bisanzwe bibiri neza inabivuga kirema ukavuga ngo muzomenya
gusoma kwitegereza deliverance ya mbere ibi yakababwira ni ukiri kutambua kwanza ya kwamba wewe ni mkosefu mudada na imunda bana bacu nahise yuko nifa kubatsi ariko zishaka yuko mwumva yuko priere yacu na priere y'umuyobozi wawe nubwo nabo kayoza kandi tugasengera bijya kubona ari igihe gikoresho kugamagara twese umwana afata ibintu by'icumi agasubira amasengesho yacu ntashobora kugira impact ku muntu yafashe decision nakumvise ndabarengera deliverance ndabimenya ugiye guki nuko tutubasenge ndabikiye ibivuga mwihane muhinduke kugira ngo ibihe by'impeho bibone ingene biza bivuye mu nyama z'Imana bitondetswe hamwe kutubu ni kugeuka ni kusema kwa nini nilikuwa nafanyizia makosa sitakurudia kuliko kuihana icyo bituma igihe cyose ishingiro ryaradushyize mu kwamba twihana ariko ntibyatwigisha guhindukira nicyo gituma turangiza kwihana tugasubira kubigwamo kubera iki ahantu tugwira ntituhaheba ahantu hasubiza hasi kugira ngo ntiyasubire kusubiza hasi nuko nahunga kwihana kwa vre nukuba bariko baraba hariya abantu baranyonona n'abandi imbere bari ariko baramara kumezi ngahindukira ngafata indi direction iyo rero wihanye nk'ibintu by'amukore hanyuma tushiraho na decision yo kutasubira ibihe by'imwemuro bitabiza ariko iyo wihanye gusa ntuhindukire ibihe by'imwemuro birakubonera bikakubura bavyumvise kuza ngaha mukumva ko tugira tubasengere ntacyo bishobora kubamarira mu gihe mutufata decision mwanyumvise kutegereza kwe ndabizi ni ikiguzi sibyo ni ikiguzi mugabo gishoboka kuvuga ngo sishaka umuntu gusiga twese nitwa tuzi n'abashinzwe no gufata icyemezo yawe karasibisi babagenzi babi kugendana n'abantu babikora mu ngeso nziza bajya babishizo basubiraho uyu munsi ufashe decision kiya cyashizo bisubiraho ijya telefone tutosira kwita kugira ngo ayibloke niyakoresha ibindi bigero nkumva niwe ndasubire na mubloke abandi bigero urabona muyare w'ibyo bintu nk'umuha ikiganiro iyo uhaye ikiganiro satani aca kubo decision yo guhindukira amibere y'ibyo bikakukariza bikaza ku buzima bwawe impinduka zigatanga ugatangura kubona umugisha bana bacu bakunze ndabasabye isengesho ryanje si ibyo birababwira gukora amazi isengesho ryanje kuri mwebwe nuko muhindukira niwava ngaha muri iri joro genda uhindukire zibukira hajya ahantu ntusubire muri rya teritwari bajya bagenzi ntusubirane kuko babijyanye aho bagutaye mu byo wakuyemo bamwe ngaha muri victime y'abagenzi bawe uyu munsi uri kuri masitiba kubera aho umuntu yabikweretse uyu munsi ufise umuntu ugasambana nawe kubera tonami ari we yabikweretse kata zindukira ibintu twabayeho imyaka myinshi mu ishengero cyo ngo nimuze mwihana mugatamu umwenda by'abana ngo mwire tubasengere ngo da ngo mpamagaye imbaraga ngo bagomba ngo amen ngo ndababohoje ngo amen ngo ntibagasubira ngo da ngo amen ibi byose ngo bivuga mu gatondo uvuye ngaha inyuma y'isaha y'umuri nka saa 2 ukaba biguyeho kubera iki wabivuze ariko ntiwahindukiye rino joro kuko imbabazi z'Imana
Imana ibahe gufata icyemezo. Imana ibahe gufata icyemezo. Kandi urabiyemereye niba atagomba gufata icyemezo, niba atagomba guhindukira, ubu rero uranyemereye kuri basenga irashyigikira iyo desisiyo yawe, sibyo? Imana irashoboza, ibahe kunesha. Nagira nakubwira ko bishoboka ntubisenge kandi umenye ibintu binini. Ni kesito yuko mwumvira icyo ijambo ry'Imana ryakubwiye, hama ukabona neza y'Imana. Fata ku mutima wawe, ukundi kuboko ushyire ku mutima wawe, hama wugare amaso yawe, usubiremo aya majambo atunganye neza cyane. Mwami Yesu, iri joro sinari ndaryitezemo ry'uko wongendera nk'uko ungendeye. Ijambo ryawe warungikanye umusabyi wawe, impanuro wacishije mu kanwa kiwe kugira ngo uvugishe umutima wawe. Nagira ndakubwire ko nazumvise, ndazakiranye ubugwaneza n'ikimenyamenya. Navuye mu kibanza nitaba umutumire wawe kubera ko ijambo ryawe rinkiza. Nkiza ndagwaye, nkiza ndagwaye, mbohora ndaboshwa. Ngirira imbabazi ndarusha. Mfashe icyemezo mu mutima wacu, ariko mu mubiri numva mfise intege nke. Ngire ku buntu kubera nitavye ico uvuze. Ngire ku buntu nakira inkomezi zawe mu buryo bw'umubiri. Ndabikunze guheba ibyaha, ndabikunze kubaho uko ugomba, ariko kubikora niko ufitiye intege nke. Iri joro fashe icyemezo, batamfashe ku ngufu, ni jewe ndabihisemo yuko guhera uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa kane 2025 nshobojwe nawe ndazibukiriye icyaha cyose inzira nahora nyuramo kugira ngo ndagikore. Uyu munsi ndayivuyemo, fashe inzira nshasha yo kukubahisha, yo kugukorera atajwi rinyagiriza mu mutima wanje. Ndi umuntu rino joro nicujije cyane ibyo nakoze. Niyo mpamvu mu buntu bwawe n'imbabazi zawe ntunyirengagize. Ndaba byiza ukuboko kwawe kw'inkomezi kunkoreko, ukuboko kwawe kw'inkomezi kumpindure. Ndarambiwe, icyaha kirabishe, icyaha kiranuka, kugukorera nivanga ndabirambiwe. Ngire ubuntu, suka imbabazi, shobozwa, shitsa ijambo ryawe rivuga ngo mu ntege nke zawe n'inkomezi zawe zigaragariza. Ndi umunyantege nke, ariko
kubuye kubisi gerera inkomezi zinshoboza gushitsa decision namaze gufata muri jewe. Gerera inkomezi zinshoboza gushitsa icemezo rino joro fashe ku bwanje nditeguye, ariko ndagukeneye. Inkomezi zawe nizo zimbashisha gushitsa ivyo ngombako. Sinkeneye ko ubuzima bwanje bwononekara kandi ivyiyumviro nyiyumvirako atari ivy'ivyago ariko ari ivy'amahoro. Uyu munsi amaraso yawe y'igiciro kinini yavuye ku musaraba ku bwanje anyeze antunganye, uhereye mu mutwe, mu magufa, mu misokoro, mu nyama, mu mitsi, mu maraso y'umubiri, unkuremo umwanda wose. Ayo maraso anyuhagire. Waravuze ngo naho ibyaha byacu vyoba tukutuku, wewe uravyeza bikera nka shelegi. N'imbere yawe nk'umutsindwa, n'imbere yawe nigaya cane, n'imbere yawe nirarira. Ndebanze ku gicaniro cawe yuko n'umunyantegeke, ndebanze ku gicaniro cawe yuko nagucumuyeko, ndebanze ku gicaniro cawe yuko natunganye. Inyuma yo kuvyatura ndagusavye mu bushobozi uherekejwe n'urukundo rwawe, uherekejwe n'ico ugombako, ushoboze udasubira kugwa, udasubira kwifayanga. Wewe uyu mwanya ukwizera ngiye gusubira mu kibanza ndimusha, ngiye gusubira mu kibanza mu zindi nkomezi, ngiye gusubira mu kibanza ntakiri wa wundi. Mana, ububasha bwawe witegereze ivyo ntoshobora aho bukera, ubindinde, umpe imbaraga zo kubizibukira, sigasubire guca mu nzira ya Rurura-Kigongwe, sigasubire guca mu nzira y'uwanga ubugingo bwanje. Uhereye uyu mwanya ngendane nawe, nshozwe nawe, nkemuye shiraho igikubu ku cemezo ufashe. Ndabizi neza ko nshobozwa nawe kuko ari wowe ubinkomeza. Ndabisenze ndavyizeye mw'izina rya Data, iry'Umwana n'iry'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Twese tuvuge ngo amen.